I to bi, poštovani gledalci, bilo sve u večerašnjem drugom dnevniku televizije Beograd. Hvala vam na pažnji i doviđenja. Drugovi gledalci, dobroveče. Evo nas u još jednom dnevnikovom dodatku u ciklusu emisije Rat protiv Srbije. Tema večerašnje emisije bit će hrvatska promidžba, nego čija. Večerašnji gosti u ovoj emisiji su Nemanja Vasojević, vajarski tehničar iz kojeg ste mesta, ono, recite? Iz Vasojevića. Da, logično. Doktor Slobodan Pad, propagandista u kući Politika, dobroveče. Tačno, dobroveče. I Bora Karađorđević iz Veća za propagandu pokreta Zavejmo Hrvatsku šahovnicu u crno. Dobroveče. O tome kako deluje hrvatska promidžba i o tome koliko je uspešna. Gotovo su zavarali ceo svet, da nije Kitaja i još nekih poštenih zemalja, rekli bi ceo svet. Što vi mislite o tome? Možete li da date jedan kratki uvodni komentar? Jeste, pa to je ozbiljan problem. Mi takvih problema ovoga trenutka nemamo u našoj SAO, Slavonija, Baranja, Srijem i što još ima, Sisak, Karlovac. Mi takvih problema nemamo. Ja sam došao naime iz Župe Dubrovačke na ovo mjesto gdje sam bio na prvim linijama fronte, gdje sam i dobio ovu ozljedu glave, zato nosim kapu da se ispričam drugovima gledalcima. Možda je Geller prošao, baš ođe ušao, ođe izašao. Nije ozlijeđen nijedan vitalni organ, ali tako da sam sad na novoj funkciji na preporuku mog rođaka iz istog plemena Bulatovića, budući da su imali nekih problema tamo u SAO. Tamo nemamo problema sa ustaškom i HDZ-ovskom propagandom jer smo sve odašiljače stravnili sa zemljom i mogu da gledaju ovdje ljudi samo što mi puštimo i mogu da čitaju samo naše novine i ovo što i mi govorimo. Mislim što je živa istina, a ne da slušaju ovakve gnusne lažovčine ove HDZ-ovske. Kako reaguju ustaše sada kada... Pa to uopšte ne spada u moj deo posla. To ćete morati da pitate mog ministra unutarnjih poslova tamo i obrane, ne mene. Mene to uopšte ne interesuje. Doktore Pad, hrvatska promidžba. Dotle su otišli da uopšte ne spominju Srbe u hrvatskom ustavu? Sad, pitanje Srba u hrvatskom ustavu, o tome može još puno da se priča. Međutim, ja to pitanje ne bi ni pokretao, razumete li, Srba u Hrvatskoj neće ni da bude, razumete? To jest, neće da bude onih teritorija srpskih Hrvatske. Recite, da li je Veće za propagandu pokreta Zavijemo Hrvatsku šahovnicu u crno rezultat fašističke propagande koja se vodi protiv srpskog naroda u Hrvatskoj? Nikako, pa kao što sam uvijek isticao, taj pokret je izraz najautentičnijih i najautohtonijih težnji srpske omladine da iskaže svoje suštinsko biće. A nikako ne kao nekakav, dopustite samo, kao nekakav, razumete, nekakav odgovor na nešto. Mi nemamo šta da odgovaramo. Tačno. Ja bi se složio sa vama, kao vjerovatno i svog gledalištvo koje imamo sad na raspolaganju. Svako pametan mora s tim da se složi. Ja bih vas molio sada da pogledamo. Naime, kuća Politika naša, Politika, provela jednu anketu koja je anketovala decu do 12 godina. 99% anketirane dece potvrdilo je da je prilog slučaj Nenada Č montiran, odnosno da ga je snimila hrvatska propagandna agencija, ne znamo točno koja, i da ga je emitovala u svet. Predlažem da pogledamo taj prilog. Eto, čak i mala deca znaju u čemu je reći. I neče vrati. Predlažem da pogledamo taj prilog pa da ga kasnije prokomentarišemo. Jugoslavija je odavno mrtva. Odavno mrtva? Da, kako vi ne svaćate da je odavno? Ti znaš koliko sam ja ribetlu ulazio, ogromno. Jugoslavije nema više. Nema više, ništa, vidi, nema, vidi ribetne ogromne, vidi.
Vidi ovdje, a ovdje još jedna, i ovdje još jedna ribetina, vidi. Vidi muha, puna soba. Dobro, si jedan huligan, evo te. Čovjek fino s tobom razgovara, ti ko budala se ponašaš. Bile, Te! da ugasi isto jedna. Ma ugasi, evo vidimo da imam još 2 sata s ovim. Džubre, jedno bez obresto. Šta si rekao sad? Ko da nisam čuo, evo opet sam sjeo. Ko da nisam čuo, ajmo opet. Potpišeš ovdje i vojno, ajde. Joj muha u sobi, joj muha. Joj muha, joj, vidi koliko ih ima, vidi. A? Je li tebe grizu? Au! U maternu koliko ih ima muha. Hvala muha. Joj. Ajde fino, ajde, dobro si, dečko, dobro si. Bile, Molim, brate! upali 101. Pa upali ga, jebo ga ti. Ha? Nemoj plaka, dobar si, dečko. Ajde. Ajde samo potpišeš ovdje. Joj, sunce moje milo, evo novog groja muha. Evo ih, 1000 po tebi, 1000 ih ima po tebi. Šta ću s tobom sad? Idem ja kući. Ma kućeš? Joj, lutko moja, odmah ćemo novi tretman. Nećemo više muhe rukama ubijat, nek pištoljom. Vi ste sadist, jebe. Nemoj biti budala. Sadist. Nisam ja sadist, ja sam Mile. Evo nova ovdje, ajde, piši, idemo, ajde, vojno, ajde. Nemam kemijske. Nemaš kemijski. Joj, zlato, moje milo, moje zlato, ja bi ti glavu sad otkinuo. Da bi ti najrađe glavu otkinuo. Mile! Dođi ovdje. Dobro, hoće li to reći? Idi ga malo razgledati, idi ga odvedi malo u sobu. Nemojte potpisati. Odi ga dole odvedi Sve malo. ću potpisati. Kroz kolomca ga odvedi, ajde. Sve ću potpisati. Jel ne? Da. Promijenili mišljenje, nema više mira. Dajte potpisati. Jel neće potpisati? Papirić radi. Daj. Dajte hartiju i... Eto, još rekao da ću potpisati. Joj, zlato moje, vodi ga dole. Vodi mi ga s Sad ću očiju. zbilja potpisati. Vodi mi ga s očiju. Evo, sad ću zbilja potpisati. Ajde, nosi se u Sad ću pištu. potpisati. Potpisat ću sad 100%. Šta ćeš? Potpisat ću sve što mi date. Sve potpisujem. Ne čujem. Ja rastujem Jugoslaviju, ja sam Aki Naki. Kaki naki? Najgori sam ja. Jel je? Da. I on će potpisati. Šta da mu radi? Ne znam. Šta da mu radi? Ne znam. Šta da mu radi više? Ništa, dobar je on. Ja više Jel mogu još jednu cigaretu? Dobar je on, možeš, ajde. Sve, ko da nije ni bilo. Uzmi. Nemojte mi zajebavati. Ajde sad, potpišaj pa. Zašto bi se svađao? Zašto? Stvarno, glupo. Joj! Šta je? Zapalio sam slučajno ovo. Slušne mrve, jebene slušne mrve. Nisam namjerno! Daj vam, ne stoji tebi cigara. Evo ti muha. Nisam namjerno! Ne znam šta ću tobom se. Mile, vodi ga, ubij ga. Nemojte, evo, sve ću potpisati. Vodi ga, neću, gotovo je. Sad ja neću. Sad je meni već dosta, sad da još ćeš... Vodi ga. Ajde, diši se. Joj! Majko moja! Šta potpisati? Ajde, sad potpiši, kako naći. Jel ti bolje sad? A? Jel bolje? Vi niste normalni bili do toga. Šta? Luđaci. Makite u šapu da čujem. Šta je bilo? Ko te tu? Ona je vaš. Nije valjda. Je, sad mu recite zašto me tuku. Ma sigurno razloga. Recite mu da me ne tuče. Nikakvog on razloga nije imao. Gdje ti to boli? Gdje mi pokaži? Nigdje. Čekaj, imam Hanzapas. Dođi vam. Ne treba mi. Da vidim, gdje. Recite mu da me ne tuče više. Reću mu, sad će. Sad mi recite predam. predam. U doćanu, niš, sad će doći.
Dođi, djede. Ako mu ne kažete predavom da me ne tuče više, ja ću onda potpisati. Recite mu, nemoj tući. Nemoj tu, šta je bilo? Hoćemo sad film ko ljudi ili može? Jel može? Može, brate. Ajde, gdje smo bili, zašto i sve? Može. Hoćemo sad to potpisati. A šta trebam izjaviti? Samo ide, sve piše. Sve. Ali piše za 2 trafike što nisam napravio. Ma šta te briga? Kako šta me briga, ja sad ispadam mi lopov. Šta se ti oko toga vaćaš? Potpišeš i... Jel mogu ići on? Ko ptica? Ko ptica? Jel može? A šta ako ne potpišem? Onda ne znam više. Onda ode i ne znam ko ćete više vidjeti. Ajde, dobar si ti, dečko, ajde. Ajde, nemoj naš se izreživavati, zatvorit ćemo se dućani, sve, neće ništa moći kupiti, ajde. Ajde, piši, imaš, potpiši se znači. Mile! Da, Daj djetetu olovku. nema olovke, nema nigdje olovke. Nema olovke. Šta da radim sad s tom olovkom? Daj neku. Šta da radim s olovkom? Nema nigdje olovke. Nemoj ti se zajebavati, čovjek hoće potpisati. Nema, šta da ti radim, nema. Nema nigdje olovke. Eto vidite, gotovo, mogu ići sad. Jele? Pa da. Pa nema čekaj, olovku. Nemamo nigdje olovku. Sad ću tebi sve dat, tata. A? Vidi sad. Što mi taška ko... Da. Evo ove olovke. Gdje da potpišem? Ovdje. Ne mogu sad ići. Ma naravno da ne možeš. Naravno da ne možeš. Kud ti sad išli? Recite da mogu ići. Pa možeš ići, ali samo preko tamo. Kud? Pa kod mene si gotov. Što se mene tiče, od mene možeš ići. Pa idem ja. Aj ti fin. Ajde, doviđenja. Mile, evo ti ovoga. Jesi gotov? Jesam, hvala Bogu. Ti se Bože. Eto, vidjeli ste šta radi hrvatska promidžba, takozvana hrvatska promidžba. Nije teško pogoditi zašto su djeca onako reagovala u Politikinoj anketi. Otkuda ta potreba za laži, za... Gledajte, nedostatak istine uvijek vas tera da nešto izmišljate, da lažete, da muljate, da farbate, da krečete. A oni bi da uvale srpskoj policiji da se ovako ponaša prema mirotvorstvu, pa zna se naša načela srpske države uvek mirni. Jeste pa... Zato smo mi bežali iz vojske, bežali iz portira, iz milicije, od svakog smo bežali, Srb ne voli uniformu, razumijete? Svi Radi znamo, se o jednoj čistoj zamjeni teza. Jeste, Ako ovo je možemo kao što je predsjednik Milošević rekao, Uzmete tezu niko nema pravo da tuče nijednog Jeste, Srbina. tačno. A pogotovo mirotvorca, tu da se razumemo, mislim. Šta Jasno. ako mirotvorac, da šamaraš ga malo i šta? Jedna od najvećih obmana uopšte bila je poznata afera Špegelj. Ne mislim na onu varijantu u kojoj smo mi uspeli da snimimo i ulovimo na delu tog ustaškog bojovnika, tog zločinca koji je uspeo da izmakne ruci pravde. Međutim, Još Hrvatska... nije, nemojte da preuranjujete. Tačno, Ruka tačno. pravde je crna, ali dostižna. Međutim,